Akenya riu no meguthii na mbere na kwenyita muthiori thutha wa thirikari kuhetukira ministry ya kigina kwanirira ati indo iria ciumanaga na maguta nicio petro, dithuru na maguta ma tawa ni kwambiriria gutocwo igoti ria gicunji kia 16 harĩ igana kiambiriria-ini kia mweri wa kenda. Ni kuga ati rita imwe ya petro ikuongerereka kuma ciringi 112.6 nginyagia ciringi 130.9 guku rita imwe ya dithuru ikiambatira kuma ciringi 103.27 nginyagia 119.77. Rita imwe ya maguta ma tawa ikuongerereka kuma ciringi 85.74 nginyagia 99.4. Undu uria wamukiritwo ni Akenya na uregani munene. Undu uria uratumakia muno ni ati maguta ni marongereirwo rita ringi. Na riu riria maguta mongererwo uguo ni matumaga wira urituhe. Ithu ni turate tutirateithika ona ithu no komea turomira. Simon Kimutai ni muikariri giti wa kiama kia ukui wa ngari cia muingi akauga wona thirikari yatacokia ikinya riri matire na undu ungi wa gwika tiga kuongerera marihi ma ngari. Guku wakauga Mukenya nowe uguthi na mbere na kuhinyiririka. Tarehe mosi hiyo bei kitekelezwa na pia tutaongeza nauli. Sio kwa kupenda kwetu, lakini tumelazimishwa kwa ile ongezeko la bei la mafuta diesel, na lazima abiria wapate habari ya kuwa kutakuwa na nyongeza za nauli. Vyakula vitakwenda juu kwa sababu kule kwa mashambani tractors zinatumia diesel. Icera-ini ritu itura-ini ria Kangemi guku Nairobi turacemania na mothio ma andu maiyuirwo ni kimakoma, andu aria mecaragiria hari wendia wa maguta ma tawa, na haha magatwira ati matire na wikitiga kuhinga mawira mao na kufuta aruti a wira aria makoragwo mandikite kwaga uguo mongerere thogora wa maguta. Customers obvious watatoroka wataenda kwa gas. Sasa uchumi ya mafuta itakuja chini kabisa. Sasa hata sijui ni kazi tutafunga kwa sababu ikienda hivyo labda mafuta itakuwa bei kali sana. Ahuri a biashara boda boda nao matitigetwo na thutha, amwe nao ni mamakitio ni riendekithia riri makiuga na kwa ihinda riri ni mahinyiririkite kumana na kuongerereka kwa garama ya muturire. Riu taru ikubidi nyongerere customer bei no obviously ona taru uguo tuhana ri ona uguo riu thaici kuhana ri ona icio riu turamarihia ri bado no maraigwa mahinyiririkite. Urakuwa customer ugathie na guku thiine nduthie kanyua kunyua gutire kindu ona uraiga uguo ni hakwa no hoe thirikari na gitio muno o to uguo tukirire tukirutira muno ona ometikira kurora mwananchi wa kawaida. Na hihi ihoya ria Kenya kuri thirikari ni ririku? Thirikari ituguitha guithirie maguta tondu tutire na mbeca no hoti wa kugura gasi, uguo niguo maisha maitu mahana. Mafuta iteremke chini ya mtu wa kawaida aweze ku afford, sababu anatumia kwa kupika chakula, anatumia kwa kumulika kwa nyumba, kwa sababu si kila mtu ako na stima. Matia utideka muno andu a matatu. In fact andu sector itu ya matatu ni arimi aria nini na ni kwa arimi aria ni morire. Kwa ihinda riri maitho mothe merekeirio thirikari kuna kana hihi ni gucenjia murugamo wayo. Kuongerereka kwa thogora wa maguta kwambiriria mweri imwe wa kenda mwaka uyu to akui na athii megukorwo makihutio ni uhoro uyu, amu ona Kenya aria angi mahuthagira maguta no megukorwo makiongerera bei ya indo iria makoragwo makihuthira o muthenya. Handu-ini ha Kameme TV, Njeta Wanjiku wa Wanjiku.